کوردەکانی ئەفغانستان. ئایا دەزانن لە ئەفغانستان چەند کورد دەژین؟ ئایا دەزانن لە کەنگیەوە کورد لە ئەفغانستان جێگیر بوون؟ در سال 1500 میلادی کردهای کرمانجی که در شمال خراسان بودن و اینها نادرشاه افشار با خودش میاره به دلیل از اینکه کردهای بیشتر در اون زمان نقش منشیان و نقش مشاورین سیاسی را نقش آفرینی میکرد. مسئله دومی که مطرح است که کردها در داخل افغانستان بعد از یک حکومت جدید شکل میگیره، بعد از دوره عبدالرحمن خان، نقش خاصی و نقش متمایزی در رابطه با پیشبرد امور اداری و سیاسی و مشاوریت سیاست خارجی افغانستان ایفا میکنند که از این جمله میتوان مثلا به طور مشخص به افراد مثل میرعلی اصغرشاه به عنوان یک کرد فعال سیاسی اشاره کرد که در دربار حبیب الله خان مشاوره‌های سیاسی میدادند. بە گوێرەی هەندێک سەرچاوە لە ئەفغانستان نزیک بە 200,000 کورد دەژین. ئەم کوردانە بە زۆری کوردی قزڵباشن. ئەمانە لە سەردەمی جیاجیا گەیشتوونەتە ئەفغانستان. بەگشتی لە سەردەمی سەفەویەکان ئەم کوردانە لە باکووری کوردستانەوە گەیشتوونەتە بە ئەفغانستان و جێگیر بوون. سەبارەت بە ئامادەیی کورد لە ئەفغانستان، سەرچاوەکان پێمان دەڵێن کە زیاتر لە 1200 ساڵە کورد لە ئەفغانستان و خۆراسانی گەورەبوونی هەبووە. تەنانەت لە سەردەمی ئەبوو موسلیمی خۆراسانیدا کە بۆ خۆی کورد بووە، بەشێکی زۆر لە سەربازەکانی لە کوردەکان پێکهاتوو بوون. کردها بیشتر در چند منطقه جابجا و پراکنده شد. در ولایت کابل یعنی در شهر کابل، در محله به نام چنداول که چنداول بیشتر به معنای چند آول هست. چند آول یعنی چند خیمه هست. خیمه هایی بوده که در نزدیکی نهاد قدرت تأسیس شدن و اینا خانه های خودشان ساختند. به دلیل از اینکه اینا نقش درباری و نقش منشیگری و دیوانیگری داشتن، خانه های اینها نزدیک نهاد قدرت یا ارگ ریاست جمهوری بودن و محله چنداول هم نزدیک هست به نهاد ریاست جمهوری یا ارگ ریاست جمهوری افغانستان. در مزار شریف در غزنی این کردها جابجا شدن و عمدتاً پراکنده شدند که در ولسوالی خواجه عمری یعنی شهرستان خواجه عمری ولایت غزنی عمده ای از خانواده‌های کرد حضور دارند که سنگ قبرهای گذشته که متعلق به این خانواده‌ها در شهرستان خواجه عمری بوده، عمدتاً اینها در سنگ قبرهایشان عملاً نوشته شده اون تعلقشان و یا ارتباطی که با کردها داشتند. بە زۆری کوردەکان لە کابول، قەندەهار، بەلوچستانی ئەفغانستان و شوێنەکانی تر دەژین. وەستاکانی کورد شاری کابولیان بنیاد ناوە. هەر ئێستاش گەڕەکە کۆنەکانی کابول بە بۆنەی کوردەکانەوە دەناسرێت. گەڕەکی چنداوڵ یەکێ لەو گەڕەکانەیە کە کوردەکان تێیدا بوون و دژیاون. کردها در افغانستان مذهبشان مذهب شیعه بودند، شیعه 12 امامی، و قومیت اینها آهسته آهسته در جریان تاریخ و در طول تاریخ از زمان لشکرکشی نادرشاه افشار به این طرف قومیتشان مدغم به قومیت بیات و قزلباش میشه. یعنی قوم مستقلی به نام کرد وجود نداره، ولی قومی که بیشتر شناسای کردها هستند قزلباش کردها هست. بەشێکی زۆری ئەم کوردانە کوردی عەلەوین، بەشێکی تریشیان لەسەر مەزهەبی سوننەن. بەداخەوە لەم 6-7 ساڵی دوایی ئەوانەی کە دەیانتوانی بە کوردی قسە بکەن ژمارەیان لە کەمی داوە. تەنها ژمارەیەکی کەم بە ساڵات چوونە بێ ئەوانی تر ناتوانن بە کوردی قسە بکەن. دەورەی نادر پای بە پای کامەدار یک طبقه دیگه نیست. یکی مردم کرد برآمده تقسیم شدن، کسش قندار رفته و کسش ببینید در قندار به نام گندیگان و توپخانه و اینا آزمی مردم است که اونجا جا به جا هستن. از جمله افرادی که علیه پادشاهی ظاهرشاه قیام کرد میرعلی اصغرشاه هست به عنوان یک کرد فعال سیاسی. در کنار میرعلی اصغرشاه عسکرخان و جعفرخان هم از دیگر رهبران سیاسی کرد بودند که علیه پادشاهی ظاهرشاه قیام کردند. هست هر اعتراضی
و هر جنبشی علیه ظلم رژیم مستقر نقطه ابتدایش از مناطق کردی بود. یعنی ما چه در دوران مشروطیت، چه در دوران امضای شاه و چه در دوران جدید وقتی که رژیم شوروی در افغانستان حمله میکنه، اولین اقدام‌های علیه رژیم شوروی را ما از مناطق کردی داریم. در منطقه چنداول کردها علاوه بر از اینکه در دربار سیاست منشیگری میکردند و دیوانگری میکردند و مشاورین ارشد بودند، علیه رژیم هایی که نامشروع بودند و مشروعیت مردمی نداشتند، اینها نقطه های آغازین قیام و مقاومت و اعتراض بود. کوردەکان لە ئەفغانستان بەشداریان لە ژیانی سیاسی ئەم دەوڵەتدا هەبووە، بەڵام بەداخەوە هەتا ئێستا هیچ نوێنەرایەتیەکیان لە پەرلەمانی ئەم وڵاتە نییە. هەروەها هەتا ئێستاش ڕێگە نادرێت کوردەکان هاوچەشنی پەشتوو، تاجیک، هەزارە و ئۆزبەک وەکو گروپێکی ئەتنی دانیان پێدا بنرێت. داود خان کە لە سەردەمی سەربەخۆی ئەفغانستاندا ڕۆڵێکی بەرچاوی گێڕاوە بۆ خۆی بە بنەچە کووردە. کوردەکانی ئەفغانستان یەکێک لە قوربانیە سەرەکیەکانی سیستەمی سیاسی ئەو وڵاتن. بینەرانی ئازیز، پێویستمان بە پشتیوانی ئێوە هەیە. تکایە ڤیدیۆکانمان بپەژرێن و بڵاوی بکەنەوە.